Na mimi ninataka kunimshukuru Mungu ajili ya matendo amenitendea kwa siku ya jana. Nilikuwa ninaeneza miaka 12 bila kubatiziwa. Lakini nimebatiziwa. Na katika kanisa nimependa sana. Na mtu mwenyewe anataka kubatiziwa akuje abatiziwe. Bwana Yesu asifiwe. Anyaruka ukurikira Anita na Nyaruka. Anita Nyaruka. Yesu nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mama Gatano shimira Imana. Ninasimama hapa nikushukuru Mungu. Ndafite umwana akunda kugwara cyane. Nina mtoto anapenda kuugua sana. Uyu mwana arageze igihe arararota udame abi nyuma yacu bavuga ko ari murozi. Ilifika wakati mtoto akaota mtu mama moja anakaa nyuma yetu wanasema kama iko mrozi. Arambaira ati mama tena arose kujya mu mama ariko araniga. Akanambia mama, mimi nimeota ndoto ya kunionyesha kwamba ule mama yuko ananinyonga. Namubwira ati usubiye kumubona uzoshuvuga tumizina Yesu. Nikamwambia ukimwona tena useme jina la Yesu. Ariko rero hakama hazi ibintu bijoro bikirukanga. Kila mara palikuwa pakuja vitu vinakimbia. Ariko naba mfite serumu yo mu mwuka. Kila mara nilikuwa na serumu ya kiroho. Nacho mfata nkainije hose hejuru. Naiweka basi yote vinaisha. Chanangaje rero nuko uyu mudamu bavuga ko ari umurozi yaje iwanje. Kilichonishangaza ni juu ya huyo mama wanasema kama ni mrozi amekuja kwangu. Hari mu gitondo cha kare numva radodoye kwidirisha. Ilikuwa asubuhi nikasikia anapiga kwenye dirisha. Nanje nduguru idirisha ndamuraba. Nami nikafungua dirisha nikamwangalia. Arambaza ngo ni wowe umumama wa hano? Akaniuliza ni wewe mama wa hapa? Ndamwishura tego. Nikamwambia niye. Anambwira ngo umupapa wa hano na wali. Akaniuliza baba wa hapa iko wapi naye? Yararyamye namubwiye ati ntawe hari. Alikuwa analala lakini nikamwambia haipo. Acharambaira ngo ari unashaka kubabona cyane. Akasema mimi nilikuwa ninahitaji kuwaona sana. Kuko mwebwe ngo murasengera gose. Kwa juu nyinyi mnaniombea sana. Nanje ndamubwira ati nukuri Yesu ndagusengera no munsi no. Mimi nikamwambia hakuna siku moja nimeisha kuombea. Arambwira ngo ngo uransengera cyane. Akanambia hapana, wewe unaniombea sana. Kuko mu gihe ngibyo iyo haje ibintu nyene nk'imbeba cyangwa iki nkacamfata amazi. Kwa maana kila siku nikiona kama panya ninakamata maji byose bica bihera. Yote vinaisha. Rero niho nachambwira umumama tubana. Hapo nikaita mama jirani tunaishi pamoja. Amubwira ati jewe mbonye igitangaza kijya mu mama je kumbwira ukuntu. Mimi nikamwambia nimeona miujiza ajili ya huyo mama amekuja kunanieleza hivi na hivi. Arambagira ati haja hari ibintu yagerageje kenshi byaranga. Akanambia pale kuna vitu amepima lakini imeshindikana. Leo ivyo byose ndabikesha serumu yo mu. Hiyo yote ninashukuru ajili ya serumu ya kiroho. Kiti nacho nshimira Imana. Neno lingine ninashukuru Mungu. Profeta yaramanuriye kwa Mungu. Nabii amenitabiria siku ya Inga. Yamanuriye yuko itariki 14 zitazorenga ntakiriye amahera. Alinitabiria kinambia hakuna haitapita siku 14 bila mimi kupokea faranga. Nagombe ndababwira yuko igitangaza nakibonye ku munsi wa mbere. Ninataka niwaambie kama munsi wa mbere nararonse amahera n'ikimenyamenya nararonse telefone na Android naho afise ya nilikuwa nyingine ilikuwa imekufa. Ibyo ndabishimira Imana, profete wacu Imana imwongera amavuta. Kwa hiyo ninashukuru Mungu na nabii wetu Mungu
amjazie mafuta. abumvise ugushima kwanje Imana ibahe. Amen, amen. Mukuru mafuta. Amen. Byiza urakorerwa igitangazo turibuka n'ishikanwa gishimwe ni byiza Imana iguhezagire Anita. Emmanuel nawe nyaruke ashima Imana ibyo Imana yamukoreye. Ashima Imana ibyo Imana yamukoreye. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Shime Imana. Ninasimama hapa nikishukuru Mungu ajili ya miujiza amenitendea. Wa Mungu hizi twari tuje gusenga none mutama tubana ngaha nyene. Siku ya Inga ipitayo nilikuwa nakuja hapa kuomba pamoja na mzee, tunaishi pamoja. Tuvuye mu buzima tugeze aha Aimade Vitali Lycée International. Tulikuwa tunatoka kwenye Ruziba tunafika ku Lycée International. Tutatwumva ikintu gikubise cyane nyuma. Tukasikia kitu kinapiga nyuma sana. Je nibaza none mbonye grenade cyangwa mine. Mimi nikajiwaza ninashimama kwenye grenade wala kwenye mini. Nagiye gutora ubwenge n'imikaneje. Mimi nipata akili niko ndani ya kanivo. Mutama nari mpetse nagiye sanga ndoye ubwenge nagiye sanga ajyame mwibaro ariko arakomendo. Nilikuwa na beba nimekutana yeye analala yuko napiga kelele. Hanyuma rero ndamana n'ubundi mutagisempero yagonze yanguye hejuru. Nikaona taxi vero mwingine amegonga na nilala tio. Hanyuma rero uwo mwatugonze achariruka. Mtu ametugonga akafika nakimbia. Imana irakora mu bantu bafite imodoka n'amapikipiki bacaramwirukako. Mungu akatubikia ndani ya watu wenye gari na mamoto akamkimbilia. Hanyuma bariruka bose bari nyuma yiwe. Wakakimbia sana wako nyuma yake. Araduka kumusaga bari nyuma yiwe, aramanuka muri ville bari nyuma yiwe. Akapanda Musaga wako nyuma yake, kaenda Muvile wako nyuma yake. Kandi abantu bose nta narinzi. Hao watu wote abantu bamwirutse ko nta none narinzi n'umuntu bw'Imana gusa. Wamekimbia, mimi sikuwa nawajua, ni Mungu tu. Hanyuma rero basitse muri ville ko bagenda baravuga ati fata uwo muntu arisha abantu. Wakifika kwenye vile watu wote walikuwa wanakimbia nyuma yake wakisema kamata huyo mtu anaua watu. Hanyuma rero cyahura n'imodoka y'igisoda pickup ikimiruka ko rero akakutana na gari ya pickup ikafika na mkimbia nyuma. Rero mutama twari kumwe tuje gusenga yarabaye umugongo warapfunitse. Huyo baba tulikuwa tunakuja naye aliumia sana, alimevunjika kwenye mgongo. Je numvise rero bamufashe naciye mfato umutama no taxivere ndabajana kwa muganga muri Tesereja. Wakati ninasikia kwamba wamemshika, nimepita nachukua huyo baba na huyo mtaxi Veronica wewe kubeba kwa mganga kwenye. Oje sina nakomeze bisanzwe nyine. Mimi nilikuwa nimeumia vile kawaida. Rero baramushisha mu radio. Huyo mzee wakampitisha kwenye radio. Mu radio maze gusohora ntuza amafoto. Wakati wanatoa mafoto, presse zatubwira ngo igufa ntacyo ryabaye. Wakasema mfupa wa kuumia. Hanyuma rero bacabambira ati ngaha rero aha nta muganga w'umugongo ahari, ujane kuri hospitali militaire. Wakasema hapa hakuna mganga wa mgongo, mubebe kwenye hospitali militaire. Rero bantu b'Imana nimba ngaha hari abantu b'abaganga bakora nabi, ndamushikanye ngaha muri presse muri hospitali militaire. Kuna watu wanatumika mbaya kama vile waganga. Baranshinyaguritsa nkatwakira ngo muzana handi ngo muzane kuri wakarete. Wakanambia mubebe fasi ingine, mubebe wakarete. Jenda babwira none mwebwe mushizi wiki aha tumaje gufasha abantu bamerewe nabi. Nikawauliza nyinyi amkuja kusaidia watu wako na shida? Barambwira ngo kumuvura twari kumuvura ngo mugabo ngo naho tumuraza. Wakanambia tunaweza kumtiba lakini tunaweza kuchanga kwa kugira tuanze.
mwanyuma rero urumva baciye banjana ku muganga ashavuga ati aricara akabwira ntaricara munyarukane ati muzane basi ndamuraza muri rishiriki tangira ni Imana ishimwe ko wakanibeba kwa mganga akakutana naweza kuikana akasema mleke basi nitamlaza kwenye chumba cha shiriki. Nagomba gushimira Imana ibitangaza dukoreye nawe mushimira Imana iminsi yose uko bukeye uko bwije mushimira Imana Yesu abaheza agire yego gukomera gushimana icyo nabibabariye twamubonye n'amaraso yo tuyishati ariho bagishika byari bibabaje cyane Imana yadukoreye ibikomeye murabona na Claver hajya yicaye kubera yakunze intebe nawe yaramaze igihe akwaye turashimira